kwa ka kapa nako le kgarebella le ithwala le be le ratana le ka kapa jwale le khono le toboro se o hlokometse ngwana o e leng gore yena o tseba e le wa gage empa ga se wa gage mago ngwana wo o dutse taba ye ka di dula o fogohletša seropeng ka baka la gore mohlomongwe toborosi monna o reka bo dipanana toborosi ba fa bophelo ba maenyaeng na jwale ga tlo no re ngwana kwa ka kapa bana ka kapa e hlwa ka diputsu banna na ka kapa o tla re fa eng ka nako ge ba lebella ka kapa monna ja apolo o isha gore a ba sotlhe le pelwana e ya apolo jwale o no bona gore mo gona mo awa bana ba tla bola ke tlala ba tla mpotsa ge ba le ready ba le ba go dia gore batho ba bogele ba sa taramolla dithapo ba gotla di laptop ka fa ba kuka di camera ba di isha godimo lefase gore ba netefatse gore seo se tlang go ya moyeng kapa seo se tlang go ya letlakaleng la Professor Moremi e be seo se tla thabišang a mahlo a batho le babogedi jwale ke sa bolela ka sephiri fa mo e leng gore go ne le beng mešomo di managere di supervisor tše di ileng tša ikopanya le bašomi ba be ba fetša ba mo tsebela diphiri le kgono le o palela ko go ba kgalema mošomi wo le kgone le o palela ko go ba raka le kgone le o palela ko go ba fa di-honing form ka baka la gore ga a tshwanetse a mosaeniše ba re gape o se kwa lebala e napile o a ema empa ge ba bangwe ba dira mediro ya go swana le ditiro tša go swana le tša yena ola owa ba tlopiwa ka dipampiri tša di-warning form ebile ba fetše ba rakwa le mešomong ka baka la gore mošomi wo o mongwe wo o tseba diphiri tša boss wa gage jwale ge boss wa gage e ka mo punisha diphiri tše di tla tšwelela o no dula mo thušetša ka sona sewe sehlogo poledišano se re tla beng re se lebeletše letšatšing la lekgone motheletši wa motse community radio ka gare ga a lenanego la pitšeng tše kgolo re sepela lena Professor Moremi gomme le kgono le jwele ka bola bobedi le lengwe le le lengwe bola bone le lengwe le lengwe re thoma ka dithekišo motheletši wa motse community radio ka baka la gore ka mola ga Professor Moremi ka fale ga se ka mapotlelo nna kore bo dimpisa kore wa tsaya dilo tše ka mokatše e fela o gona right the Reverend Mr. Malefo ke yena a tlang go tla go wena ka dithekišo tše ka kua tlong tša baroka ke mo fa sebaka se ke moka a kgone go tamiša motheletše kgolele kgauswi mo a theleditšego a le gona Malefo le kae re gona wa rra lena re tsogile morwa motšha maobane ke tamiša batho ka moka kgolele kgauswi ba ba le gona le babogedi ba rena ba bohlokwa le batheletši ba radio botse ya motse community radio station
96.3 FM ke le dumediša wa le dumedišago mo ke Malefo o le motsebago ka mehla o e leng gore o phela a botša taba tša nnete tše e leng gore mafelelong a letšatši maikemišetšo a ka ke go bona batho ba fodile gobane go bohloko gore batho ba phele ka dihlabi ka gae mara ba sene mo ba ka llelago gona jwa letšatši la lehono re tlile le hlalosetša ka ditaelo tše e leng gore re di swere mo tše re nyakang go lefa tsebo ya tšona gobane bontši le timela ka lebaka la gore ga le ne tsebo ya ditaelo ka lebaka la gore ba bangwe ba no phela o kry le gore no tša bona ga di sepele gabotse ba teputša gore kgane molato keng bjale tšatši la lekgono re tlile go lena mo morago motšha re tlile go tsebiša batho ka ditaelo tšatši la lekgono thobela re a leboga Mr. Malefo ka nako ye mongaka o ka nape wa no topa tše o di swerego ke moka wa nabanaba le tšona e le ge o tla be o ba botša gore na ye ke eng mmereko wa yona ke go dira eng thobela le hono ke tlile ka taelo e msa ye re bitša gore ke sewasho se sengwe sa batho ba bomme sewasho se se bitšiwa second chance lebaka ke gore professor Mremi ga gopola sewasho se go seria o ba lebeletše gore go na le bomme ba bantši ba e leng gore ba bangwe ba bona ba bantši dimpa tše e leng gore ga di gabotse ba bangwe ke bomme ba e leng gore mo go bona go neme memoya e leng gore ya tšutla e leng gore batho ba sentse ba kry bana and then bana ba no feta ganeng bothata a se ka kua popelong bothata ke mo and then mo mmeleng wa motho gobane go ne moya o modukologago o e leng gore o moria gore a feleletše le gore motho ga a kgone go kry-a ngwana ba bangwe le bomme ka mogae ge le dutše ga le kgone go bonagala gabotse mo go bakgala ba lena taba ya second chance lebaka ke gore sewasho se se tloša meleko e sa le ka goba memoya ye e leng gore ya tšutla gobane nto santse re tsebe ke gore go ne mo gongwe motho ga a bajwe ka teng o kgona go bajwa mo moyeng wa gago kry le gore mmele wa gage ke mmele o leng gore kudu ba bangwe bomme o kry le gore o bekile ke mekgwata ba mohlho mongwe dimpa tša go feta jale re sene taelo mo lekgono ye leng gore e kry ga gona kua ga professor Mremi ke 150 e mo specialeng gobane re lebeletše gore batho ga re lekane ba bangwe ditšhelete mohlomong kry le gore a di dule jale taelo ya second chance o kgona gore o le mme then o tlo bue o tlo lebelela gabotse ka kua gae go mogalabe wa gago and then lebaka la taelo e batho ba se ke ba e bea gampe ba tle ba re mohlomong ba jitše bagala ba bona second chance ke gore moya o gona mo go wena mara moya o lego mo go wena ke moya e leng gore mogalabe ga go lebelela o bona o ka re motho mongwe o ka re phoofolo second chance e tloša moya owe wa phoofolo goba selwana mo godimo ga bophelo ba gago and then re swere taelo gape mo e re bitšang gore ke taelo ya go tlola taelo ya go tlola ye ke e berekiša ke batho ba e leng gore o kry motho a ya pleke e leng gore kore letswalo la gage le mmotša gore mo ya go gona dilo di ka se sepele gabotse o tlola ka yona kudu ba bangwe ba ya plekeng tša go swana le medirong mo e leng gore o kry le gore batho o kry ba sa kgolo gabotse gore mara kua ke yang ka lebaka la gore di-family tše ntšhi goba meleko e mentšhi go no feletša gone dintwa taelo ye o no tlola ka yona gore ge ba nyaka go gatišetše ba nyaka go tšha tsona dipale ebile gape ge o le motho o e leng gore o no phela o kgona go tlola o kgona go itšhela ka mogare ga dono goba ka mogare ga vaseline goba ka mogare ga se sengwe se sengwe se o tlolang ka sona and then go tšhetše ka mowe o kgona gore mo ya go gona ge e le gore go ne meleko ba go beetše gona tseleng gobane bontši ba batho ntate ka kapa ke batho ba e leng gore ba beetše meleko kua ditseleng jale motho sa go no tšea taelo ya go tlola and then a itšhela ka mogare ga se a tlolago ka sona and then a tlola mo mmeleng ka moka gona gore kudu e thuša gape le batho ba e leng gore o dumediša batho go nna ko ngwe go dumediša batho o kry le gore wa mo e leng gore wa bona gore mo a ka amogelega goba moya go no baka moya no mongwe ka lebaka la gore a kry meloko ga e swane then o kgona go tlola ka yona and then taelo e go tlotse ka yona mo go dumedišeng le go gata and then o ba protected goba wa šireletšega and then e ke bolela ka go šireletšega ke bolela ka gore go ne batho ba bantši ba e le gore matsogo a bona a rurugile ka lebaka la gore
o lebeletse ke batho ba le sala ba dumediša batho motho ane gore banna sala ke no dumediša ka kapa gape tsolo ka le rugile lebaka ke gore batho ba tlola ka ditaelo tša bona tše le motlho mongwe ba ka ba go šetse morago jwa le taelo e professor Moremi o irile gabotse a kuša gabotse gore batho ba mo lefaseng re ne le mathatatana a re kopana le ona and then kudu-kudu le mo re sepela go gona re swere gape taelo mo e bitša gore ke lapa le bose taelo ya lapa le bose ke fele ke botša batho ba bantšhi ke re malapa mantšhi ge re sepela gobane dilo tše ntši tše le gore di a diaga ka malapeng di hloka lapa le bose ka lebaka la gore mo go tlhokegago lapa le bose o bona ka magae go sene kwano o bona ka magae bana ba setlo ba sa thietša batswadi ba bona lebaka ke gore meleko e gona e ba berekago ka yona taelo e ya lapa le bose o kgona go koropa ka yona ebile o kgona go itšea o itšhele ka magare ga metsi then ge batho ba ka moka ba ka magae ba ka nwa metsale ke mo re bitsang gore taelo e ke lapa le bose gobane e tlo dia gore batho ba feletse ba kopane ba ntwetee go seke go ba le motho a ka kgonang go tsena ka mogare ga bona ke ne taelo gape e mo e bitsang gore ke pp ke pinki wa phediša taelo e ke bolela ka mehla ebile ke leboga batheeletši ba rena ba re support-a kudu mo godimo ga taelo ya pp ka lebaka la gore bontšhi ba responda gore ya ba berekela gobane ke fele ke botša batho bantšhi ke re go le motho o phela o kry le gore o ne mahlatse mare mahlatse a gago a tswaletswe then ga a tswaletswe ka mokgwa o kry le gore ga gone nto o ka go iria jale taelo ya pp kgona go thuša motho gona moo gape re swere taelo mo ya lerumo la banna e leng gore le yona re leboga batheeletši ba rena go kgole le kgausi ge e le gore ba itšea serious se ka gore bontšhi ba bona ba re boditše tabe nngwe ya bohlokwa ya gore ka mogae ka mo go no fele go teka mare bjale ka taelo ye and then dilo di feletša di loka re swere taelo gape mo e leng gore ke z2 e leng gore e thuša bomme le bomme ke leboga thata gobane ba support-ile kudu mo godimo ga taelo ye ka lebaka la gore bontšhi ba bomme ke batho ba e le gore ba bangwe ba tshwenya ke menkgo e leng gore ya loka ba bangwe ba tshwenya ke dipopelo tše e leng gore mohlho mongwe di palela ke go ka swara mogwata ba masea jale taelo ye ke leboga thata bomme ba bantšhi morago motšha sentse re bolela ka taelo ye ke nyaka go leboga batho gore ke bone batho ba le positive mo godimo ga taelo ye bontšhi wa bona ebile ba bangwe ba founa morago motšha gore ba bego ba hlokang bana and then ba ba kry-a ba e leng gore menkgo e be le gona mo go bona e sa lokago ebile be tlogile ke leboga thata gape mo ke swere taelo e re bitša gore ke dibatana tše ke fele ke botša batho ba bantšhi ke re dibatana tše mmereko wa tšona a se o lokiša ditoro fela gobane bontšhi ge ba founa ba re no ditoro tša ka di tšhabile re tlo bang ke re taelo ya dibatana mmereko ona a se wa ditoro fela le go thušeng mo mothong gore and then ga a lora ditoro a lora tolo tše e leng gore di mo fa direction gobane go no kry-a go no ba boimanyana ge motho a re ke a lora a dule a lora toro tše e leng gore ga di a loka and then gape memoya e leng gore ya tšutša bošego ge batho ba robetše batho ge ba robetše bošego go diegalo tše ntšhi tše e leng gore di diega godimo ga masenke mešito lona tše e leng gore ga di a loka taelo ya dibatana e kgona go thuša and then gore lona tše mokhuto o di kgone go tloga gobane ke fele ke botša batho ba bantšhi ke re taelo ya dibatana e rile ka diphoofolo tše ntšhi le ditaelo tše e leng gore di kgethilwe ka lebaka la gore professor Moremi ga a dira taelo e o ba lebeletse gore ka malapeng go ne dibata goba dibatana tše di sepelago kry ka mo ntle ka mo go ne mešito e le gore ga ya loka go e tšwa ga o bone selo go tshomile taelo ye mešito ya go swana le ya mokhuto we and then e no feletša eno ba kgole gape mo ke swere taelo e leng gore ke ya tokološi taelo ya tokološi lona ke a leboga support e kgolo ke kry-ile di-respond tše ntšhi godimo ga yona batho ba tshwenya ke ditokološi kudu ba e leng gore tokološi ba di ba tshwenya ge ba yaka kua gore ba leng kry ditokološi tše di phetošitše basadi goba banna ba bona and bontšhi ke kwele ba bolela gabotse gore ga di sa le gona and di speech ba bangwe be ba nyaka mebereko taelo e re bitša gore ke ya tokološi ba thušitše ba kry-ile mebereko bontšhi ba batho be le batho ba e leng gore and then maphelo a bona ba no se bone gore a kae mara ka lebaka la taelo and then ba feletse ba kry-a thušo and then gone taelo ngwe ya meleko taelo ya meleko ke fele ke botša batho ba bantšhi kere go phela o ka no bona o ka re o phela ga botse o sene meleko taelo e o kgona go e berekiša meleko
o sa e bone goba mohlomongwe batho ba o sepela go bona ba profita dingaka ditšhupe le dirupe, and then batho ba ge ba re ba go profita ba go phekola o kry ba sa e bone taelo o kgone o tlhapa ka yona, and then meleko e kgona go širogela ka lebaka la gore ge re bolela ka meleko re bolela ka tšhitišo e leng gore o ka kopana le yona mo phelong ba gago ka bo le mme goba o ka bo le ntate o nyaka molekane goba o nyaka mošomo, and then o kry-a le gone meleko a lekwana e leng gore e ka go šitiša, and then taelo e kgona go thuša thobela. a re a leboga mongaka nke re boele kua morago re lebelele taba yela ya taelo ya 150 thobela ke kwele o bolela gore taelo yewe e kgona go šireletša mohlomongwe batho re tsamaye re dumediša batho ka matsogo re fa batho di haka ke moka especially ya go dumediša motho ka letsogo taba go dumediša motho ka letsogo e bontšha e le kotse sehlare sewe se a kgona gore ge ka kapa se tlotše a dumediša motho ge ka ba mohlomongwe motho o nyaka go mo tsenya tokološi kapa o nyaka go mo tsenya stroke kapa o nyaka go mo tšhela senyama ka go mo swara ka letsogo se a kgona go thuša mongaka se a kgona mora motšha gobane matšatšing a bolehono meleko ga e sa tsena mohlomongwe batho ba seke ba gakanega. Taelo tše professor Mremo di lemogile gore batho ba bantšhi ba na le problem ya gore ba bangwe ba tsore meleko a bona e ka ba e le gore e berekile gore e santše ba e kry-iwang jwale taelo ye e kgona go thuša motho kudu ge e le gore meleko e gona ba bangwe ba tshenya ke meleko ya ditšhelete o kry le gore motho sale ba mmereka ka tšhelete nete gone moswarang ka letsogo tšhelete le a sa e swara jale taelo e thuša motho gore tšhelete ge e le gore mohlomongwe gone moleko o tlago wa tšhelete gobane moleko wa tšhelete mora motšha o gona ko montšhi o kry le gore motho wa bereka ga a bone gore berekela lebaka ke gore sala dumediša ko mongwe modirong wa gabo gane motho ole ba šitša a bone pele gore motho o ne matlhatse and then a bereka moleko o e leng gore wa tseba gore ka re wa mo dumediša and then tšatši le lengwe ke fele ke botša batho kere motho o ka no re wena a o dumediše motho mara o tlo feletša o dumediša o mongwe ka gore go ne mo gongwe wa gapeletšega gore mohlomongwe ke bora mogolo bora ngwane le boragadi go thoma gore thobela ba re ba ngwane o gane o re nna ba jale ke mo go tlhokega go taelo ye gore o tlole ka yona, and then kudu le bale ba e leng gore meleko she ba ba reretše yona meleko a difola o kgona go tlola ka yona mo maotong, and then meleko go e gata then e kgona go tloga goba meleko ya diqitho goba maswiswi a e leng gore ba nyaka go romela mo go wena o kgona gore go tlotše ka yona, and then meleko e tloge e boela morago banga ba yona thobela no re a leboga mongaka ditaelo tše ka moka ga tšona tše o di badile go fa ye ya 150 e kwagala e le yona e le go ka fase kore ka fase ka mašheleng ditaelo tše ka moka ga tšona di hwetšagala kae taelo tše ke bolelago ka tšona ntate ka kapa di hwetšagala gona kua ga matlala ramošibo ga professor Mremi kgauswi le letamo ga matlala ramošibo ke gona ka motho go e tšwa ka seabusa and then go ya gona kua and then thokabo o ka re wa rotwane ke gona kua ga matlala ramošibo Dr. Mremi wa professor Mremi o berekela gona kua ga matlala ramošibo fela, and then ke mo e leng gore taelo tše o tlo kgona go di kry-a gona, and then gape professor Mremi o nromile mo gore ke tsebiše batheeletše gore laboraro le lengwe and then re ya nokeng, and then go tlo fitlha nako e leng gore dipula ka di thoma re ka setore sa gona nokeng jwale ba e leng gore le hloka noka kua kgole le kgauswi, and then ke tlo le fa nomoro mo le founele lebaka ke gore dinoka di tlo tswalelwa, and then dinoka di tswaletše wa kry-a le gore mathata a lona šia ke a mantši jwale nomoro tše ge le hloka taelo tše le ka folela nomoro tša office tša 060 959 0303 060 959 0303 le tlo bolela le mogala bo mongwe o re ke yena karabo le tlo no kry-a le ka noka motho a re ke yena karabo le tsebe gore ke gona ga professor Mremi. Nomoro tše dingwe šidi le tlo kry-a nna the right reverend Malefo tša 072 133 6761 072 133 6761 ke sa bušeletša gape mora motšha
ba le hloka go noka and then noka di tlo tswalelwa jwale re kgopela gore re no re ka makata namane le founeng gona mo nomorontše and then nna la boraro le lengwe re iša batho nokeng ba e leng gore ba ne mathata le ka no be le tšwelela di sa loke wa kry-a le gore meleko e go šitše morago wa kry-a le gore o nyaka mmereko ga o kry-e wa kry-a le gore dilo mo phelong ba go ga di loke and then o kgona go ba ona o kgone go fola tsone more tše ke le fileng tsona and then la kgone o tla ra kgone o le iša nokeng mošate ke mo go tswa go gona thobela a re a leboga la mafello kapa matšatšing ao a fetile go kgoši yaka le be ke kwa le ne le go bolela gore le dikošeng tšeo e le go gore professor Moremi o ya go tsona ka go goroša mohlomong le ka fase ga mabaka ao a rilego di ne le go hwetšagala ditaelo tše di sa hwetšagala le gona fao di sa hwetšagala ebile ke re go ba theeletši le babogedi ba rena ke re ka bekela ya di 7 tla ba re bina kua lefaseng la matatadibeng ba e leng gore mohlomongwe ba lula kgausi le poleka o sa le bo matatadibeng bo matlerekeng re tla ba re bina kua matatadibeng ga mampana and then ka e tlabele ka mmantaga and then taelo tse tla ba re di swere and then ba le di hlokago letlekano tla kua le tlo no kry-a tafola le tlo no kry-a nna the right reverend malefo le ba bangwe ba ke šomišanago le bona and then ke mo e le gore le tlo kgone go kry-a taelo tše and then le dikoša ka moka tše re tlo ya go tsona gobane dikoša di a bulwa le ba le ba hlokang phekolo ya meropa ba tsebe gore dikoša di a bulwa ba ba hlokang go phekolwa ka meropa